Aribadisira mapungwa sebi silver pano and park Johannesburg tree mapungwa maurana ngashinish care. Whole intention is to stop the investigation of this cartel and the operations of this cartel. Commission ya si President wa Shango Chabeni Baraka Benete kunekeza tikezo yote ka commission. Against this backdrop, the NPC decided to keep the policy rate unchanged at 7%. Uma azongo shanduki iswa. Commissionary wa mapolisi Vundi na KwaZulu-Natal Lieutenant General Bwenhlanhla Mkhwanazi watarucheza chifanyiso satakaziwa na ruti chandigezo za utitisa mashumere ya chigwada choketi yao cha mapolisi choti wao sezirisa milandu ya maburayo ya politiki. Wa Mkhwanazi bobuziseswa kaduala uwiri la zuro la commission ya Madlanga one bakonekeza butanzi marugana na mabarabari ya zuito za buchinyi kati na ujenera habatu ba mushumo wa mapolisa. Na musila balidwala wili musitanzi otoma Lieutenant General Bwenhlanhla Mkhwanazi bachikonia butanzi ka commission ya thodisiso ya Madlanga ebamba ngazwito zotitisa kushumere kwa chigwara cha mapolisa chotechero boleberesa mabulaya wa politiki Vundi la KwaZulu-Natal. In other words, the PKTT was now fighting criminal syndicates involved in the political killings on the other hand, and at the same time had to contend with forces within the state apparatus indirectly fighting the PKTT through the executive, the minister, and highly placed members of SAPS with the view to sabotage critical investigation. Mkhwanazi bari mirado ya paramende nayo ni ya kwa meya ebabula zina la mirado ya paramende wa National Coloured Party wa Federal Adams. Whole intention is to stop the investigation of this cartel and the operations of this cartel. And all the efforts that we are seeing as we are presenting this today is that there is a concerted effort of making sure that Khumalo and whoever he works with are frustrated in making this to end in court. And different approaches are being applied, as we're going to be demonstrating as we are continuing with this testimony today. Mkhwanazi bokwamana majindezi ya mrayo ebasosara dzina la polisi wa JMPD anekutumanywa na Bukatiso Mlife kazwito za uchinyi orodzanywawo. We want to demonstrate, commissioners, that a police officer of his status is indeed conducting himself in an unprofessional manner, and the unlawful conduct of abusing the state resources as well as his position as a police officer in order to benefit his friends, in this case Mr. Mlife, is what makes us reach a conclusion that these are some of police officers within the metropolis that are playing part to supporting the work or the illegal activities that is done by some criminals out there. Zorola commission lekadia panda. Minister Ngomo ofisi na president wa Shango wakumbuza Chabeni Baraka Benete ikodonekeza tikezo yao yote ka commission ya Madlanga nganda izo barindizo ndema uri batu bane babana budipindurero hautshereza lino Shango babuziseswe marugana na mashumere yabo bonchabeni bakutubapu badibaza uri no Shango lido general magubangano kana gubangano la bufumaro la United Nations uvanga la fumbiraru ushikanga la fumbiritae la unongwezi wa kuvumezi ngei New York.
For us in Africa, it cannot end on the Palestinian statehood. It's about the peaceful resolution in the African continent, in particular in the Eastern DRC in our doorstep, and also the two Sudans in the country. And as you are aware, our president has been meeting with President Tshisekedi as part of peace initiatives to make sure that the DRC and the Congolese can find peace amongst themselves. And President Ramaphosa had previously met with former President Kabila as part of facilitating that peaceful resolution. Cabinet will not want to have observations. We are just happy that the commission is underway and that the recommendations will come soon, so that the president can then take the necessary measures, but also the justice cluster can also work on strengthening its own system. U thetsheleswa ha u fhisela ha tsengo thangeli ya u shavha dzhele ya mufari wa vhaḓivheaho vhukuma Vho Thabo Beste vhe vha wana milandu ya u vhulaha na u tshipa u dovha hone matshelo khothe khulwane ya Free State ḓoroboni ya Bloemfontein. Muhwelelwa nga Vho Beste ane avha mufuno wavho Dokotela Vho Nandipha Magudumana na khotsi yavho Vho Zolile Sekeleni khathihi na vhalendi vha kale vha dzhele Vho Sinohe Matswara, Vho Tebogo Dipholo, Vho Tiego Makhotsa khathihi na vhaṅwe vha khou hweswa milandu yo fhambananaho ine ya katela u thusa Vho Beste uri vha ṋenge dzhele. Khothe khulwane ya Free State i khou fanela u thoma ya fhirisa ḽiṅwe fhungo phanḓa musi tsengo i tshi nga takutshedza. Thabo Bester u tshe o ima kha ḽa uri ha khou ṋewa tshikhala tsho eḓanaho tsha u dzula fhasi na vhoramulayo vhawe. A ri izwo zwi tou pfala uri nga ḓo vuwa o vha na tsengo i sa dzhiiho sia. Fhungo ḽa mbadelo dzawe dza zwa mulayo ḽi ḓo fanela u ladzwa phanḓa ha musi tsengo i tshi nga takutshedza. Ḽiṅwe fhungo ḽine naḽo ḽa khou ṱoḓa u lavheleswa ndi ḽa vhaimeli vha mulayo vha Vho Sikeleni vhane vha vha khotsi ya Magudumana. Izwi ndi nga murahu ha musi vha Legal Aid vho thudzela kule khumbelo yavho. Remember, this is an expensive case. It has the attorneys, it has the advocates, it has so many documents and evidence that has to be presented. We even heard today that the advocate of NPA, Ms. Beste, she explained that there are so many other documents that has not been collected by the attorneys of the accused based on, because they have to pay first the NPA before they get those documents. So it shows that there's going to be a lot of a struggle based on the finances of the accused. Moses Yozoralo, Vho Magudumana ba kha ḓi lingedza u ṋea muvhuso khaedu ya u farwa havho vhe Tanzania ba vhuiswa fhano hayani. I think in the main it's more about the impact of such a challenge in the Constitutional Court, the impact that it will have on the current matter. And it's on those bases that we are of the view that we need to channel everything and focus on our Constitutional Court challenge. Vho Magudumana vha thumbuni ha lukhoyo bva tsha ṅwedzi wa Lambamai na ṅwaha ngeno mme ya muno wa miṅwaha ya 42 Katleho vha ri we masala a wa tumbulwa seleni ya Vho Bester vha ri vha pfa ungari vho hangwiwa. So a ke already total a ke happy and a ke happy like a state totally, because ha hona next e ba mbriefang ka yona like court e tlo tsena. Tsengo ye i khou lavhelelwa u thoma nga ḓuvha ḽa vhufumi ḽa ṅwedzi wa Lara. Vha songo ṱutshela kule ra vhuya zwino sikale. Ri vhafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC2. Zwa zwino fhano zwi studio zwashu ri na Lutendo Mgagadeli a ḓivheaho sa Venda Boy hune a khou ḓo ri ṱanḓavhudzela nga lwendo lune a khou lu fara u livha ngei kha Larop hune a ḓo imelela shango ḽa Afrika Tshipembe kha zwa mvelele na vhufa kha sia ḽa vhurendi ḽo kovhela ri khou ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC. Akhelo liko jana lichina na rakhelo liko jana lichina ngabula ojana mthanga wa chidza mthanga so sitombo nthalinwe vendi vagagadira murini ndi Venda Boy phoni ngaburini nda ndi kuli vho tanganedziwa ri kuli vhuwa ni muṅwe wa vhathu vhane vha vhuri vho topoliwa kana ni khou ṱuwa na tshigwada uri vha ngei khala Europe zwo ḓisa hani uri ri ni wane ni tshi khou yo imelela shango ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓa ni wa Muvenda? Zwi khou bva kha mishumo yanga u bva kale ndi kale ndi tshi khou shuma ndi tshi khou lingedza u isa phanḓa na uri ri ḓiṱongise sa Vhavenḓa nga u ṱongisa luambo lwa Tshivenḓa na u ṱongisa mvelele ya Tshivenḓa tshifhinga tshoṱhe na dovha hafhu u ambara sialala tshifhinga tshoṱhe tsha u ḓisumbedzisa uri riṋe Vhavenḓa ri a kona ende ri nga zwi kona u zwi ita khwine. So ndo
topoliwa ngauri una chigwada chane nda khou tshimbila natsho tsho no vhidzwa upfi Wine of Colour South Africa. Ndi chigwada tshe tsha kona u ngisa Zimbabwe nga ṅwaha uno nga murahu hangei he nda konya u ya Victoria Falls. Zwino havha vhathu vho zwi vhona musi ndi tshi khou anḓadza vhukoni yanga, vha zwi vhona uri ndi muthu ane ri nga kona u tshimbila naye ngori vha ri khou vhona vhukoni vhunzhi vha pfesesa uri ndi mini zwine zwa khou tou itiwa haningei? Zwine zwa khou tou itea ndi zwa uri hu na dzi event dzo fhambananaho kana mishumo yo fhambananaho ine ḓo vha i khou itea, mara tsha ndeme nga maanḓa ndi tsha uri havha vhathu vha tshi khou shuma u anḓadza zwiḽiwa na dzi waini dzedzi ngo to ralo ngo fhambanana no u exchange zwi mvelele ndavuko sialala ngo to ralo. So ndi dzi event ndi mishumo ine ya ḓo vha i khou itea haningei kha ḽa Europe fhethu ho fhambananaho ngauri, so rine ri khou tou hostiwa kana ri khou tou ṱanganedziwa sa vhathu vha Afrika Tshipembe uri vha ḓe vha vhone vhukoni hashu uri ri na vhukoni vhufhio. Khamusi ri khou lavhelesa vhaswa vha musalauno vha vhonala vha tshi tou nga zwithu zwa sialala a vha tsha tou vhesa nga maanḓa na mushumo nazwo kana na ndavha nazwo nga maanḓa. Ndi zwifhio zwine khamusi na nga ṱuṱuwedza vhaswa ro sedza kha zwa sialala na mvelele? Nṋe ndi ri vhaswa ri tea u funa mvelele, ndavuko na vhufa. Ndi zwone zwine vhori zwi ri ita uri ri vhe vhathuni, ndi zwone zwine zwa ri ṱongisa. Ra tshe kha shango ḽine ra khou tshila kha ḽino ri a zwi ḓivha uri ri khou tshila kha fourth industrial revolution lune zwithu a zwingo tsha tou leluwa u fana na zwa kale, mara fhedzi arali ra fombe ra ya ra vhudzisa vho makhulu washu, ra vhudzisa vhathu vha kale, ra si hangwe mitambo ya sialala, ndavuko, zwirendo, no tou rango tou ralo mitshino ine ya kale. Ndi zwone zwine ri ḓo ri ita uri ri dovha hafhu ri vhuyelele hune ra bva hone ngauri ri sa ḓivhi hune ra bva hone ri nga si kone u ḓivha hune ra khou ya hone. Zwi vhona ri tshi nga wo sedza mbekanyamushumo yaṋu yo lapfa ni khou ya kha mashango mangana hanefho fhethu nahone ni khou fhedza tshifhinga tshingafhanani? Ndi khou ya kha mashango o no swika maṱanu. Ndi ari tori zwi nga tou fhedza na ṅwedzi nga nḓila ine vhori zwi ngayo. Ndi mashango a ngaho vho Switzerland, ndi mashango a ngaho vho Portugal, ndi mashango a ngaho vho Spain, ndi mashango a ngaho vho Italy, ndi mashango swikaho maṱanu. So ndi ane hanefho mashango ane nda ḓo vha ndi khou anḓadza na u tshimbila nga khao. Ndi zwifhio zwine khamusi vhathu vha nga tou ita uri vha tou zwi lavhelela zwine nda swika na zwi ita hangeini zwine vhavenḓa vha ḓo sala vha tshi khou ḓiṱongisa ngazwo sa muvenḓa? Khamusi ndi nga ḓi tou ri zhambo zwiṱukuṱuku nyana zwi nga sekende dzi singana? Tsho thoma vha ḓo vha tshi khou pfa venḓa nne ndi fu venḓa, nne ni mulala, nne ni mukala, ni mukegulu wa kale, ndo ḓo funa zwoṱhe zwi kalekataho zwa mivhala, mikombi na zwikokuvhi zwi ralo nḓivha na u konḓa hazwo ni muzwali wazwo na katihi ya zwi nga bvidzuva, ndo dzula ndi wa maḓuvha ndi dza u ḓuvhudza ri tshikokuvhi, nne ndi pfi venḓa ndi khezwo ndi musi ri tshi khou amba na Venda Boy Poet a vha tshi khou ri ṱalutshedza zwinzhi nga lwendo lwawe lune a khou ḓo livha ngei seli ha malwanje. Musi ḽino shango ḽi tshi khou pembelela uno ṅwedzi wa vhufa, dzivhafundudzi ḽine ḽa wanala nnḓa ha Louis Trichardt vunḓuni ḽa Limpopo ḽi kha ḓivha fhethu ho ḓitikaho nga mvelele na vhurereli ha tshirema. Dzivha iḽi ḽine ḽa wanala vhukati ha thavha dza Ludoṅwe, Lupame na Maṱalalani ndi ḽone ḽi ḽoṱhe ḽa lushaka lwonolu fhano Afrika Tshipembe. Nga ngomu ha dzivha iḽi hu na thavha yo itaho tshiṱangadzime lwa miṅwaha maḓana. Dzivhafundudzi ḽo shuma vhukuma kha ndeme ya vhurereli ha vhavenḓa zwihulusa kha lushaka lwa vhaṱavhatsindi. Musi wo tou lavhelesa u kule, dzivha ḽa Fundudzi maṱoni a mulavhelesi ḽi ḓivhonala u ḓi tou fana na miṅwe milambo. Fhedzi musi wo no tou vhandamela nahone nga vhusedzesi wa kona u zwi vhona uri dzivha ḽeneḽi ndi tshiṅwe tsha zwiko zwa maḓi zwihulwane vunḓuni ḽa Limpopo. U ya nga vhorasaintsi, dzivhafundudzi ḽo vhumbea zwi tevhela u pilumiwa ha mavu he ya bvelela miṅwahani ya zwigidi yo fhiraho. Fhedzi kha lushaka lwa vhavenḓa zwihulu vhaṱavhatsindi, dzivhafundudzi ndi tshiko tsha vhutshilo, mutakalo na ndalamo. Kha vhaṅwe vhadzulapo dzivha ḽeneḽi ḽi tou vha tshiko tsha ikonomi na zwiḽiwa. Vhadzulapo vha ri dzivha ḽeneḽi ḽi dovha hafhu ḽa vha vhudzimamo ha zwipuka zwa zwifo u tou fana na tharu dza muvhala mutshena na ngwena dzi sa lwi na vhathu. Vha ri zwiṅwe zwifhinga hu pfala ngoma na tshikona u lila nga madekwana. Zwa kale ya Fundudzi dini ya zwifo zwa tshiavha. Zwifo zwa tshiavha ndi fhethu kale ni ho tshila na zwikona nga ngomu maḓini hanefhaḽa. Ndi fhethu hune ra ḓivha tshi rea khovhe tshi bambela. Ndi fhethu ha dzi ngwena dza hone hayi vha ḓi tou vhone vha khou bambela hafha ngwena i hafha. Hayi nga vha iti tshithu hayi a dzi lume dza Fundudzi saidzi dziṅwe dzavho vho Luvhuwa ngeini. Hayi ya shavha muthu.
vhaṱavhatsindi vha Tshiavha vha tenda uri dzivhafundudzi ḽi tea u tsireledzwa u itela mirafho i ḓaho. Ri tshi ralo ri vha ro ambara sialala, ro ambara masheḓo, ende a hu dzheni muthu o fumbaho Tshiavha, hu dzhena vhathu vha songo fumbaho. Hu pfhi ndi ḽa Nyankodolela Phako, hafho fundudzi ndi fundudzi ḽa Mukalana Tshiavha. Zwino ḽi a ṱhonifhiwa na riṋe ro vha ri tshi ṱhonifha, Tshivenḓa tshi tshi khou shuma nga nḓila i mangadzaho. Hezwi musi hu tshi pfhi ri khou ya hangei, yo vha tshi tou pfhi Thevhula, hu hone vha musanda vhone Tshiavha vha tshi ḓiṱongisa nga vhuvha havho. U tshi wana vho ambara sialala hezwi musi zwo no fhelela. Zwo ralo vha musanda vhapo vho Lufunoni Tshiavha vho kaidza zwiito zwa vhadzulapo vhane vha ria Khobedzi vhane ḽeneḽo nga nnḓa ha thendelo. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 36 cents, bondo ni 23 rands 51 cents, euro ni 20 rands 44 cents, pula ya Botswana ni 1 rand 21 cents. Mikobe pala JSE Inter. Cash vera za musuku ndi 3,639, platinum ndi 1,381, oli sungo kuna kishoho ndi $68.18 ngafagi. Aba komiti ya mbekanyamaitele ya masheleni ya Reserve Bank bo dzhia tsheo ya u dzudzanya nga pfuma dzo ralo muluvhisi wa Reserve Bank bo lisija kanyago vha khou tou bva u ḓivhadza tsheo iyi he vha ri yo ṱuṱuwedziwa nga nyimele ya zwino ya ikonomi khathihi na kushumele kwa inflation. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy rate unchanged at 7%. 4 members preferred to keep rates on hold, while 2 favored a cut of 25 basis points. Since September last year, we have reduced rates by 125 basis points, and we want to see how this is affecting the economy, how expectations evolve, and how inflation risks are resolved. The forecast has rates easing gradually as inflation returns to the bottom end of the 3 to 6% target range. Vaina khasho ya SABC vha ḓo fara nyambedzano na president wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa zwino zwino nga awara ya vhurathi. Ana musi ri agadza hanefha gomba ḽa vhadau ḽi a tevhela na mutsho madekwana avhuḓi. Ndewi. Matekwana avoti karambutira bresanyi moro ya mucho ya matekwana anamosi matekwana anoba biki ba mucho barikari bare ai wabu sutosikati unanga katipera pera pala pendera shango ya bupatoba kubona la hafu na mimuya ine kubuturanga buhari atina habu kwa bara hone ai wa ahona na shota zalo linela kubikwa karambutira bresor machara hone litocha limanga chipumbe yote nyimero ya mucho ya machire kutoba hafu ya sumba ila mimuya ke ila yodini ya manda wakati voho na makoro utibao pezi ha ado barangana musili chitaba musili shabesa hafu kutoba rabona bula busutosikati ko bula buch kutoba hafu babikwa pala vunla kwa Natal para dropunza pala tepe tingazo richiko batsibudzuri matekwana na mosi kana machiro lichicha khabara bele nyimelo ya mucho unodo bachikupisa bukuma no ula mupiso na ati androsia mataka achi ko uswa kutoba hapo ratsibudzwa nga mimuya ine kuperekedzwa hapo nanga zviruri pala pandira shango ya pala bupatoba kare modeli mona rirabesi temperature za matekwana na mosi rida thomanga vunzo lashu na ngeno Gauteng nero kubikero honi mucho budi bukuma ngeno drobuni ya Johannesburg asena pala Pretoria program spread honi ukorabelo temperature zinga dikonya zachika pala ka 27 asina Springs ni 28 kare modisa hayani rabesen vunduni lashu la Limpopo na hone rakubona mucho budi bukuma uchikubikwa matekwana na mosi pala drobuni ya pala Musina asina ha machiro lichicha toyando ndi 30 kiyani ndi 32 pala burona hone ndi 30 kurabela hapo mucho budi no kubikwa pala drobuni ya Mukopani asina pala bilabila rosa hanguli pala le na pala Tabazimbi kare modia nalo rabese pala vunduni la Mpumalanga na hone rakubikela mucho budi bukuma musiro rabese pala drobuni ya pala Carolina Bombela skukuza na pala Mkhonto ndo budi
bukuma mucho musi re balesa pala mundla KwaZulu Natal ba songwa hang kwa dipale ra bona hone khona tsia mashota sikati ananga ka dipera pera nga ka duvwa nga machelo na makore otibao ya doba hapu ya pera pera musi re pala Eastern Cape na hone re bona ai wa mucho abudu ko biko pala mthatha koma na pala nxuba musi re seza pala kwa no Juli na hone zi temperatures to gonya sa swika pala ka 24 ditsabuti bukuma hapu na pala vundu la Western Cape sambe re bona pala Beaufort West lidotaba hadudera adoba hapu hadudera na pala vundu la Northern Cape asina re seza pala Uppington na pala Kuruman re sa hangu na pala Kuman Sutherland uko rotura bukuma madikwana ano Free State na hone re bona mucho abudu ko biko pezi handi Gumba Bethlehem Fixback na hone aiwa pala Webna na pala Forest Smith na hone aiwa ndi mucho wa Pepper sangu na pala Drobonia pala Bloemfontein karimodia vundu na Northwest na hone re bona mucho wa Pepper ko biko pezi musil chitaba ududela pala Drobonia pala Mahikeng pala Tosca atena pala Freeburg taung hone aiwa zi temperatures the gonya za shika pala ka 32 helino ndi komba kabe mate kana bote